एक चॅलेंज. आरोप जो तुमचेर जाता आनी तो आरोप म्हळ्यार की तुमी काँग्रेसी भितर नवे आनी एक नवे मनशाक काडून डायरेक्ट अध्यक्ष केलो. ह्या आरोपाक तुमी जाप कशी दितात? नो, आय मीन जो कोणे स्टेटमेंट केलो ते प्रोबेबली ही डजंट नो अबाउट मी आणि प्रोबेबली आय थिंक ही वॉज नॉट इवन बॉर्न ड्युरिंग दॅट टायम बिकॉज असोसिएशन ऑफ मी विथ काँग्रेस गोज 3 जनरेशन्स बॅक. म्हणल्यार जे गोयचे फर्स्ट काँग्रेसीचे जे अध्यक्ष जाले लेट पुरुषोत्तम काकोडकर, ज्यांनी आय मीन इंडिपेंडंट आमचे लिबरेशनाक जे सो ही वॉज अ व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माय ग्रँडफादर. आणि गोयचे फर्स्ट काँग्रेस ऑफिस वॉज इन आवर हाऊस अँड इट वॉज कॉल्ड एज काँग्रेस भवन. आय मीन तेन्ना आणि सो इट इज देर. आय मीन फ्रॉम ग्रँडफादर्स टायम, फादर्स टायम. आय मीन आमी एक्टिव्ह पॉलिटिक्सान नाशिल्ले, बट वी वॉज ऑलवेज देर विथ द पार्टी. यू आर सेइंग यू माइट बी न्यू इन एक्टिव्ह पॉलिटिक्स बट यू आर नॉट अ न्यू काँग्रेसमॅन. या सो जे कोणे स्टेटमेंट केल्लो की हांव 15 दीस आयला आणि सम इट वॉज ऑक्शन्ड एंड ऑल, सो प्रोबब्ली तांकां हिस्ट्री खबर ना, सो दॅट्स वाय दे हॅव मेड दॅट स्टेटमेंट. नवो काँग्रेसमॅन न्ही, नवो राजकारणी. या आय मीन Congress is there in me. I mean, this is the 3rd generation we are there with Congress. But active politics, neither my father was there, my grandfather was there, neither I was there. So in terms of politics, yes, I am new. But in terms of congressman, you are not. No. You are 3 generation old. Yes. It's a very interesting thing. दुसरो आरोप, I think that whole auction theory, जी जाली म्हणतात की everybody was surprised की अमित पाटकर आणि why अमित पाटकर. तुम्ही कशे पळयता ह्या गजालीकडे? No, I am not surprised because तुम्ही पहिले जाल्यार even in Manipur, even for that matter in Punjab and Goa, I mean after the elections and full PCC they have been dissolved and they have made young faces where I mean see आज कितें आसा, you have to change with time. One thing in this election एक कळून आयला की people want change. That is why 67% has gone against the government. So Congress thought that they had to pick among जे कोणे बरे केला. I mean obviously it is not that ki overnight decision has been taken. They must have done a study. आणि to tell you very frankly that in active politics I have come for last 1 year. And in last 1 year I come from a constituency where Mr. Nilesh Kabral was the MLA and he was winning very with substantial margin. आणि द काइंड ऑफ एफर्ट वी हॅव पुट इन, द काइंड ऑफ सपोर्ट कुडचडकारांनी जो म्हजेर दाखयलो, आय थिंक दॅट वॉज द मेन रिजन. आय मीन आय एम व्हेरी थँकफूल टू द पीपल ऑफ कुडचरेम फॉर शोईंग सो मच ऑफ ट्रस्ट. प्रोबब्ली दॅट गुड फायट हॅज गिवन मी दीस पोझिशन. आय फील एक 2 कॅन्डिडेट ह्या इलेक्शनाक अशे आशिल्ले जे इलेक्शन हरले पण परसेप्शन बॅटल हरले नात. तातूंतले एक तुमी. करेक्ट. लेट्स कम टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी अँड द सराउंडिंग. कितें केलें तुमी ह्या इलेक्शना भितर की तुमी इतलो अटी-तटीचो सामनो करून उडयलो? बिकॉज यस, Nilesh was not handsomely winning, he was winning with exceptional margins. From there to here, Amit, what happened? No, I think बारीक पळोवपाक गेले जाल्यार सी परसेप्शन अबाउट कुडचोरे आउटसाइड कुडचोरे इज completely different because तो जे पोर्ट्रे करता that picture is there all across Goa. But I come from that constituency. I am born, brought up there. I mean, I'll die also there. So I know what Kurchore was when I was born and what Kurchore is today. It's the same. I mean, सांगपाक खूब आज वायट दिसता की आज आमचे कडेन बेटर हेल्थ फेसिलिटी ना. आय मीन हेल्थ सेंटर जे ड्युरिंग कोविड टायमाच्या पयलीं जे बांदिल्ले ते आज तशेंच आसा. आय मीन देर इज नो प्रॉपर हेल्थ फेसिलिटी, देर इज नो प्रॉपर आय मीन उदक मेळना लोकांक फातोडेर 2 जायसर जागे जावचे पडटा. सो बेजीक अमेनिटीज लायक लायट, उदक, रस्ते, ड्रेन्स, आरोग्य, ह्यो फेसिलिटी जो मनीस वेन यू आर देर फॉर 10 years, इफ यू कांट प्रोवायड सच फेसिलिटीज, then I think as a legislator you have failed. And it was, I think, last 10 वर्सां कितें जालें थंय opposition कोण नाशिल्लो ताका, so people also didn't had a option, so people used to vote for him. आणि ह्या फावट लोकांक एक बरें ऑप्शन दिसलें. तुम्ही म्हणटात की दिस ऑप्शन इज ना, ऑल्दो यू हॅव अ लार्जर स्टेट लेवल रोल, तुमचो एक्टिवनेस इन कॉन्स्टिट्युएन्सी इज गोइंग टू कंटिन्यू. Prime focus is going to be my constituency, my people. I mean, we might have lost very mere margin, but then 9,300 plus people are with me, And I think first time, I mean, it was a very new experience for me. Result zalo and literally I was in tears.
इन द काउंटिंग हॉल. एंड मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें की ऑफिसान म्हजे लोक आयले, आय केम टू माय ऑफिस एट अबाउट 5 o'clock. आनी म्हणजे आय एम टेलिंग यू, आय एम गेटिंग गूज बम्प्स. थंय 70 वर्साचे लोक, 80 yearsचे ओल्ड, I mean, people were there in office. I mean, about 200-250 लोक ऑफिसाच्या भायर, and everybody was crying. Everybody, they had tears in their eyes. I mean, this is first time I think which must have happened in Goa की एक मतलब you know लोकांनी मनातल्यान voting केल्लें this time. People really wanted to win, not on maybe that he is there for 10 years, but people wanted change. People really wanted that एक कोणतरी नवो मनीस आयला आणि you know I mean एक theme घेऊन लोकांकडे गेलो की लेट्स मेक कुडचडे वायब्रंट. सो आय थिंक पीपल वर हर्ट, सो दॅट आय कूड सेन्स, एंड दॅट इज अ टायम आय थॉट दॅट येस, इतल्या लोकांनी जेन्ना म्हजेर एक विश्वास म्हणजे आपुलकी दाखयला, एक मोग दाखयला, सो आय थिंक माय 100 न्ही 200% आय विल गीव फॉर people, I mean people of Kudu.